Znači ovo je pre bolesno, sad ćete vidjeti ovo. My life. So, let's watch. We're gonna watch the whole thing, and then we'll come back. Okay. Zamislite vidjeti ovako nešto u sinagogi ili u džamiji. Šta biste rekli? Šta biste rekli? Rekli bi se da je to teroristička skupina koja vrbuje i indoktrinira djecu. To je zlostavljanje djece, child abuse. Pogledaj đaka, ovo je crkva. Vojnik s oružjem među djecom. Gle ovo. Isuse, dragi Bože, zastrašujući. Isuse, dragi Bože. Majko mila, djeco, pogledajte što oni dječicu uče. Užas, užas. Jadna djeca imat će noćne more od ovih luđaka. Morate čuti za ovo. Daj, moraš mi se maknut ono s ekrana. Marš. Ovo vam je dobra kremica. I have no idea the context of what he was doing there at the end. It sounded like there was a loud bang when he counted down. I don't know what it was. The video cuts off there, and I haven't seen any context around that. So I want to show you the pastor's entire response that he posted on Facebook, because I think it's very telling in a lot of ways. But I first just want to talk about the indoctrination of children and the military language that is often used